saya beli gincu yang baru sebab saya tak tahu kenapa semua gincu MAC yang saya beli sama ada colour dia akan jadi terlalu gelap. Mungkin sebab colour dia semua warm tone kot ataupun tak tahulah kulit saya kot. Dan semua gincu MAC yang saya pakai dia akan jadi warna purple tau. Walaupun warna warm teddy ke velvet teddy ke, dia akan jadi warna purple-purple sikit dengan kulit saya tu yang saya pelik lah. Wah. Lepas tu saya pun tengok satu video tu dia buat swatch MAC syrup. Yang tu memang lawa, pink dia lawa. Jadi saya terliur, so saya beli lagi. Tapi bagi saya MAC berbaloi jugalah beli sebab setakat ni saya guna tak habis pun. Padahal saya hari-hari, pakai hari-hari. Kod 524 syrup. Cuba beli yang ni. Oh rupanya dia bukan yang matte tu, dia yang jenis lain, Luster Glass Lipstick. Tapi risau jugalah sebab tengok warna dia pun nak jadi warna purple juga. Tak faham lah. Kenapa gincu MAC semua warna purple-purple lah? Tapi saya tengok swatch dia tu pakai macam pink. Kita try nak. Tu dia besar gedabak cermin. Hari tu Alfa launch bedak baru kan. Saya terliur sebab besar. Tapi berbaloi dengan harga lah. Saya try pakai dia punya. Dan dia setting powder kan. Dia bukan powder foundation, dia setting powder. Jadi kalau pakai ni, kalau korang tak pakai foundation, muka korang akan nampak kering lah. Jadi bagi saya, kalau orang tua yang pakai pelembab saja, kemudian dia pakai bedak ni, mungkin dia akan bercapuk. Kalau pakai foundation tapi pakai bedak ni, cantik lah. Dia berbeza dengan powder foundation kan. Sebab saya try pakai hari tu dia kering sikit. Dia tak sama macam powder foundation. Tapi sedap jugalah pakai. Kita kena support local. Oh macam ni ke? Alamak. Tengok nampak tak? Semua akan jadi macam nak purple. Kenapa? Apa masalah kulit saya? Ke saya yang tak tahu saya ni warm tone ke cool tone ke apa? Tengok dia jadi warna purple. Kenapa tak jadi warna pink macam Mak Saleh tu swatch lah? Pelik lah. Aduh, kecewa lah. Tak faham lah kenapa. Tengok Kalau dekat tangan, swatch dia lawa tau. Dia warna pink lawa je. Warna pink, cantik. Tapi bila saya pakai, dia akan jadi nampak warna purple. Purple.